Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih sadiqil amin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan namo hakama Islam, alhamdulillah yarin sab kita niyo zaman na to ini amoy in magpuso kita niyo sin bunga sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hakuron na to mulia amoy dimihil kato tanyo pangadjian duman yan amoy laung ta masi siya dahil doon ha amoy pangadjian sin kita niyo bunga sin pag-iman na yari kami manawag-tawag kaniyo waktu ini amoy in duma mag ini ani sin amoy in bunga sin pag-iman insyaallah subhanahu wa ta'ala kumawa kita niyo bahagi dahil haamoy in bunga ini insyaallah ta'ala. Yari niya rin ako magpalukay supaya laung ta amoy magtuy-tuy kita niyo makapuso iruhal ko na in waktu pagurun na to kalasahan wayron na rukaing dahil kan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Mauli mga palanggungan namo mga katawtay manguran namo tumukbal kami kaniyo sin salam kasila sa halapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari niya isab kita niyo haruman ini magkita-kita salta hiatud na mo maun pahadarat sing kamu mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala in kallam si mahasud si mahatinggi iwan hadis sin junjungan taniw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun in pangadyan na to haruman ini masira kita niyo pangadyan bungas sin pag-iman. Jari bunga sin pag-iman pangadyon na to bunga sa lagu-lagu amo na in bar-iman masub sila iningat sin ilmu hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bunga sin pag-iman yung mga bar-iman usugi bang babae masub sila iningat kaswakan nila ingatun in ilmu dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't sabab ka na
Ingkatan ilmu yari hababaw singgumini kiyasal niyang nasintao. Amin naghati kita ni haruman ini, kita niyo kami. Kiyarungugan niyo kami sabab sa ini nga ilmu. Nabangin ilmu ini kiyasan niyang sintao. Ada punimbunga simpag iman amunain ilmu. Labi na ini kasanyang simbano siya. Dahil hindi hababaw singgumini sambil na sadya siya umalok pahadarat si mahasot si mahatinggi. Tayo mangod na mo haarama. Nagparmanin Tuhan taniw Rabbul Alamin. Maun pajunjungan taniw Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pawaita kato taniw. Pawaita ini ibuhan katahun na. Sa sumagawa upamakun ini sasakatan dilid hatao. Mawa na siya sumakat sana istambay na mga tuwan yatod na mo padarat sing kamu haruman ini. Piyagaitaan sinallahu subhanahu wa ta'ala kay napusan nabi. Hipawaita marikato tani amun na impalman si mahasot si mahatinggi kul pamungan kanila baitaan kanila Nabi Muhammad pamanga ummat mo impawaita ini pawaita ding Allah subhanahu wa ta'ala mahalga. Sabi adagbo sa masanatun di na to ka na naman mahal ka. Ba't sabab kal na wala na biyak sa natay na to. Wala day sab na biyak sa inpikilan na to inanggaw tabaran na to tumayma simbihay ni. Sa gawa tuwan ng bariman makuyag siya. Mayta yadrisan siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Magdirect hantara sinipon iwan tagipon. Di na kagunahan mag-request pa kawatao long mo. Requestan ba ako kantuan niya? Inallahu ta'ala papagdirect kun kau madtukan niya. Nayari tuan impawaita kato tanyo sinallahu ta'ala halga sinbunga simpag-iman pinakamahalga di nga kataan amo na inilmo. Nayari piyawaita kato labay rin nga pangasubo kul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Pangasubuhan kuno kanila ya Nabi Muhammad in pangasubo piya ni Ragbus magsali ka makaingat iwan sindi kahatian ini singkatan misalnya nakapangadji bata iwan maas nakapangadji iwan wala in pangasubo ini kahatian jawabun cinta di tuod magsali in makaingat in nakapangadji iwan sinwala. Narenga sabyad to pagkari magsali in nakapangadji iwan wala yari kita niyo piyawaitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baita din kan Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an. Hi Mu'adh ibn Jabal hambuk siya rin ang mga sahabat bantog mag-ingat sing Quran. Bantu ga ilmu Quran. Bantu ga ilmu hadis. Nahin kita ni ini dahil kunawang bantog magunuin. Dahil nga sa babian ni Mu'adh radiyallahu an hasabab sin ilmu niya Quran iban sin hadis
hamuk siya napi magtawmaas harap pahula yaman hama sa sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maghatud magtu pahula yaman singkalam simahasut simahatinggi iwan hadis sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yari siya nagbaita sin hadis. Halga sinilmu sabda sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilm. Pagguru hinilmu. Pagguru kamu. May tayad to subay magguru. Di madaw ating kataan ilmu. Uno-uno ilmu. Bang di lumaway mag-alop imurid iban guru. Kataan ilmu yari hababaw singgumino. Ilmu sintaw iban sintaw. Labi aula ilmu dengan hadarat si mahasut si mahatinggi. Suway mag-alub. Dahil nga sabab yan, bihitaan kita nurandi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilmu. Pagguru kamu. Sinilmu kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ta'allumahu lillah kalna sa bundal-bundal tuod. Apabila piyagguruhan min ilmu yan, hakabayaan sin nagdaak kay mo, Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna ta'allumahu lillah khasya, mahinang siya ibadat sa lagu-lagu amunin ibadat karuna na masanatu ini pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aturayan tuan na dahil nga sabab yadto hiukum ka tutanyo immanuntut ilmu, immagguru, papagguruhanin ilmu, Quran, iwan hadis. Dahil tak ada sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, in hukuman niya pardu. Kewajiban kita ni. Nah, mga tuan. Insub simbar iman na ilmu. Masub siya ring singkumaun, ibang matug. Masub siya kumaun, masub siya minum, masub na siya matug. Sa labing sub niya, labing intagi niya, sinilmo, may tayad do. Sabab yata sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, yata sin Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tarikan yaltamishu fihi ilma sahhalallahu lahu tarikan ilal jannah. Aun susungon na to mga tuan, in susungon na to bukun para kala hantara si mano siya siya. Susungon na to hantara sinipon iwan tagipon. Na hindayaw sinilmo hangkan member iman labin tangiri na umalup sinilmo matagira sila kumaon, matagi sila minum, matagi sila maghali-hali sarawa nakawiddain pangalup nila ha ilmu ni sabab sinyarim baita sinjunjungan tanu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagsud sulwa di masud sinisiw-siw tao way tao matabit mulong muri kuminan ba ko sumud sulwa way ra malaikat matawag mulong malaikat di kuminan ako sumud sulwa sabab ikaw injara way nauno rin makarikumin kay mo ilmu. Dahil nga sabab yan na rin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tarikan hisiw-siw na sadya
Dahil ka to taniw, usog na ka, babae na ka. Bata bago na ka, taumaas na ka, nakalaas na ka, ununo na. Liyawag niya inda, ni karagpak niya maun, pailmo, kabayaan, si mahasot, si mahating garanti sin Allah Ta'ala kaniya yan. Uno, sahhalallahu lahu tarikan ilal jannah. Allah Ta'ala na magpaluhay sindan ni harap pasulga. Na indan pasulga ay ikaw mga subo hataw nagdihadon niya. Ini pangasubo mo bang daan dihadon niya na tao. Sabab sila naghinang sindan, yarihadon niya ini. Sa indan, labayan mo pasulga, subay, magbayta kay mo, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yari biyayta di hadisin. Sahhalallahu lahu tarikan ilal jannah. Hasabab sin liyawag mo indan. Hikabatok mo maun pa ilmo kabayaan sin Allah Ta'ala. Diyan kay mo sintuhan mo Rabbul Alamin. Biyayta di hadisin ni. Paluhayon kay mo impagsudsura. Bang di hati ni pagpaluluhay pagsudsura. Ilmo tuan. Dahil nga sabab yan imbar iman. Katarihan niya, bungasin iman niya, umalop siya pa ilmo. Ayong katang ginis babara payari hababaw singgumini, ilmo. Bukon tiyudlo na sa jasintaw, nahinang na silpon, nahinang na TV, tag natin TV, mga hangdo pendakmul. Diya, unang kain si dakuman. Susuon, mari, di na mabutang kain si. Ilmo santuan. Hilmo, dihil sin Allah Ta'ala. Taipon niya, inna kaunarihilan hi Adam. Na ilmo sa ini, hindo sintuhan na to, kanapo na to Adam. Continue na hadya. But, kaya hindo sin Allah Ta'ala, ingkatan ilmo, ingkatan kianganan, ingkatan way pangaan, kaya hindo sin Allah Ta'ala, kanapo taniw Adam. Nasambil TV biyahon, kaya hindo kan huon. Kianganan niya huon. Hamasan niya iban sinway pa, kianganan niya. Dayaw sinilmo, mga tuwan. Na, bang si manyang mataas kawasari hasabab sin ilmo niya, doktor siya pagkadoktor, doktor siya pangadji niya, bat si manyang siya, labing kasanyang sintaw, bang niya ialo, in ilmo kabayaan sin Allah Ta'ala, diyan kaniya sin Allah Ta'ala hadis ini, sahhalallahu lahu tarikan ilal jannah. Paluhayon kaniya sin Allah Ta'ala, in laway niya harap pasulwa. Nabiya din niyang kawi mga tuwan, na insugpatan sin hadis, sahhalallahu lahu tarikan ilal jannah. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, paluhayon na mo, way kawasan mo magpaluhay, kami parman sin Tuhan. Tuhan, magbaya-baya sin sulwa. Siya ray sabi magbaya-baya, sin hisim makadto, unin lawayan. Na, mga tuwan, unin biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumuno hadis, wa innal malaikata sa bunal to di malaikat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala la tada'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasnau. Inyat to hadis hamu dain kan Abi Darda. Nah, baita sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, in malaikatur rahmah, iban na simpangabay niya, hibaba nila, impik-pik nila, hat mga tao na nuntutil mo. Ha mga tao,
naglalawag, sinilmo ipalawag sinallahu ta'ala. Ridan bima yasna. Kuyag hainang nila. Sugpat sinadis. Maijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasanahu fi si manusia nagpunpun sila hawai sintuhan imbay sintuhan yung maksud ni masjid ay mga kamoy sablong nung biad tubarhada tintuhan bay bukun sa ngyanan bay pagpupun-punan si mga tao magtatag-ipon kaniya si mga ipon niya fi baitin min buyutillah sa lamod na riddo puas ding masjid imbay niya in katan lugal malano doon silahan nagpunpun nanuntut sinilmo piyangadji nilang Quran yatlu na kitab Allah biasa nilang kalam si mahasut si mahatinggi piyagguruhan nila impagbasya sing Quran salta piyangadji nila inukuman halawman niya na yari na isabaong garanti kato sinallahu ta'ala hisiyusin na kahinanghan biyas sa yung Quran ang paingat in hukuman halaw niya yan unim baita sin Allah Ta'ala tanab ni dahil hatuhan taniyo jakarahumullahu pima indahu siyo in tao ipon sin Allah Ta'ala yaon siya limawag sindan hikapangadji niya sing Quran hikapagguro niya sing Quran iban sin hadis ampan niya kaingatan inukuman unin daakan kaniya unin liangan kaniya yarin baita sin Allah Ta'ala kaniya jakarahumullahu bima indahu hipamahalayak siya sinallahu ta'ala hadarat si mahasut si mahatinggi amuinin ipon ko mabaya pasulga amuinin ipon ko limalawag sinda ni kasanyang kaniya aturayan tuan indayaw imbunga sim pag-iman amunin pag-ilmo hipamahalayak kau si mahasut si mahatinggi hadarat niya amunin ipon ko kakuyagan ko biyasin sa kaulaw-lawang yaon hitoy sin ipon niya uning paglawag niya sin ilmo ini manuto yan siya ni pasulwa sabab kaya ingatan niya nindaan namisan di hababaw singgumi bang muri kay nga tanindaan nalawa dakaw himahunit biyawon tuan kaya nga tanindaan nalawa intao hamu hindi matuha masana to ini imma kaino kaya nga tanin labayan kaya nga tanin dagpakan kaya nga tanin kumpas sumagawa naglaw na indayaw hay ni mga tuan balikan na mo, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inday nga Tuhan. Jakarahumullahu pima indahu, hipamahalayak sin Allahu Ta'ala. Hadarat si mahasut si mahatinggi, amuinin ipon ko. Limalag sindaan, harap pasulwa. Na magurul-urul kita ni mga Tuhan, urulun na tulimpa sinjunjungan ta ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab biyata niya
khairul qurun karni. In marayaw masa nagtag-ipon patuhan, kugdan ng pagtag-ipon niya, kugdan ng pag-ingat na singkurani ban sin hadis, amo na lang na masa kuiban sin masa sin sahabat. Pangaso, maurul na tuyad, maurul tuwan. Summa alladhina yalunahu. Hamasa niya, iwan na masa sin sahabat, iwan hamasa sin tabi'in. Amo yan din marayaw pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kugdan, nakagad sila kumpas. Sabab piyagguruhanin hinang, na apabil lari magguro, wala kimugdan di, habay tayo. Na, yadto, hindi nga hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dakula saan tuan, dakula saan kapupudjihan. Inil mo, pula-pula mo, ingat mo sa jayaon, intong baskay mo, hawak to kaw nag-iingat, hipamahalayak kaw sinallahu ta'ala, hadarat niya. Amo ininipon ko. Limalag sindan, pasurga, panuhayon ko kaniya, indan yan. Bang tuan limuhay na indan yan, kaya kilahan mo na indan yan, sambil danda hindi ababaw singgumi, koneksyon na. Amunan mga tuan, naman jari bihawon kaya sigpitan. Sigpit lando. Kaya timbiyay ta sinallahu ta'ala. Na, imalaikat uning kanila. Hibaba nila yung pik-pik nila. May tayad to. Pag may tabat nila yaon. Uno pa, kuyag nila hayaon. Pula-pula mo, ingkiyagan kay mo, malaikat. Ingkiyagan kay mo, Allah Ta'ala. Di ko mawaya simbihan. Misan salak sa intaw kimuyag ka to. Patawd-tawra pa. Sa kunong sa kunday, intimaud tao. Kimuyag ka to. Bang, wala doon kuyag sin Allah Ta'ala. Aturan yun yung kahalan si Madyan. Adun niya ini. Na mga tuwan. Manganal kita ni Marayaw. Na, yadto hindi nga malaikat sin Allah Ta'ala, uno pa hindi nga malaikat sin Tuhan. Hatungod sin tao yan. Khapat alayhim. Libuton sila si malaikatur rahmah. Wa anzala alayhimus sakinah. Panaukan sila ring Allah subhanahu wa ta'ala sinsahaya. Wa ghasiyahumur rahmah. Iban, anugaraan sila rahmat ding Allah ta'ala. Hinda siyo, amoy mga tao limag, sindan, hikaragpak nila pa ilmo, kabayaan sin Allah ta'ala. Kaya nga sa babyantuan, bang kau mawaya magparuah malaikat, alop na kau papangadji Quran iban hadis. Maita, yarim beta sin Allah Ta'ala, panabi. Beta sin Nabi kato. Dumwa ay malaikat. Wa innal malaikata la yastaghfir. Sa bunal to di malaikat, mangayo kaampunan patuhan. Kanda siyo. Hamang hansam, nawang piyangayoan sin Allah Ta'ala hansam, kaampunan na mangiusog sa hukum biyad to. Impian na yung sin malaikat doa patuhan kaampunan daneng katan bangman siya runain himangi usog hiyansam hirayahan ikatantan way pagpi bangman siya run halugalin ni hisiw yan amun tao imingat sing Quran iban sin hadis ay halam masjid ka sila, hamadrasa ka sila, habay ka sila, hauno lugal wang man, malamin lugal yan, yan dunhan, malaikat di mo akay mo. Aturatuan, magkagunahan kita ni urwa si malaikat. Ayon tao kimakansang di mo urwa, nagdurwa ang katan, hadun niya ini. Tao marayaw di murwaa, tao mangi di murwaa,
sa kawa tuan awong pagkakunahan na to dumuwa. Amin bukun paulin doaan niya. Bukun out ini doaan niya. Di magka-paul, di magka-out. Doa si malaikat. Kanda siyo ha mga tao, imalup sinil mo yan. Na, manjari mga tuan, amo yan. Na uno prendeta sin Allah Ta'ala, panabibiyeta sin nabikato. Hangkan inbar iman, imbunga sin iman niya ilmu, iyayaran niya tuon. Amunin ialup niya, marayaw. Yari biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahin kan Ibn Abbas radiyallahu an قال رسول صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. Yatim baita sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na ini iyayaran tudsin mga bariman. Sabda sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, talaun sin dahitun iblis. Hoy. Nabaliskat. Ini iblis nang lalawag, bangman kita dahitun kaniya, bangman kita talaun sin buka kaniya. Sa kalituan niya rin baita sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqihun wahid, hamuuk tao, maingat ha ilmu fikhi, nilmu fikhi, yaw nakatan kaniya. Maingat siya hukuman, ano pun tarumadla, wamin 5 parakala ini, kaingatan niya. Hindi ka to, dua rin ingat, way tayo sa piyagguruhan, nauno rin ingat dua, manglaw na bukun haram halal, ubos ng parakala. Allah bukun, aun 5 taod niya. Dumadlaw aminin. Yan ha mga tao, kabukaan, dahitun iblis. Sabab may ta, kaya pagguruhan sintawin. Ang paingguru niya bukun ordinary. Ingguru niya bukun ordinary, original. Nauno, piyagguruhan ng Quran iban hadis. Sabab sindiya aksya sinallahu subhanahu wa ta'ala, pas'alu ahla jikring kuntum la ta'lamun. Pagguruhin niyo, para kala di niyo kaingatan. Pagguruhin yung Quran, pagguruhin yung hadis. Nainin ituan, kaya pagguruhan ng hadis siwang Quran. Nahinang siya paki, nahingat siya hukuman. Siya isa niyara, kaya bukatan iblis, tialaw simbuka. Nabiyaw na baliskat, kita yung tialaw simbuka. Na, yung kabuka ang tuwan iblis, amo na yung tao maingat sa Quran iban hadis. Nayarya. Faqihun wahid, hamuk na tao, maingat hukuman, Quran iban sinadis. Asyaddu alay syaitan, mabugat sa syaitan, kabukaan sin syaitan, dahil sinha ngibu, abid, mag-ibadat sa dyan hinang niya, way kay ngatan niya hukuman. Hukuman Quran di, hukuman hadis di. Tuy kuno hangirun taod. Way ka buka-buka iblis. May ka na ngibo. Sabab wala bukon yung piyagguruhan nila original. Lokal yung piyagguruhan nila. Ampay niya, unisa-isa niya original yung kaya pagguruhan niya. At turayan tuan, na, kaya nga sa wabiyad to mga tuan, yari biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sugpat na sinadiskain na rin kan Abi Darda. Padlul alim, in kabidda sin tao makaingat, dahil nga tauri makaingat sa mag-ibadat sadya,
kapadlil kamari ala sairil kawakib. Biya lang niya sing kavidda simbulan di nga bituon. Isa-isa simbulan sa laksa bituon di makasawa sing gumi. Abi ako masawa bulan, isa-isa ra simbulan. Yung luwag sing gumi ni sambil ista kaya sawahan. Sa atura imbituon. Pilain tao diyan nasubuhan ng mga tao. Di makasawa sing gumi. In kavidda sin tao makaingat sing Quran. In kavidda sin tao in piyagguruhan niya original. Turatuan. Kapadlil kamari ala syairil kawakib. Siya isa simbulan. Na. Tayo mangud na mga agama. Mungutol na to ni mga tuan. Kagunahan na to hamasan na to ini. Yari biyata kato taniw sinambok sahabat. Law niya bukmasan Rasul sallallahu alaihi wasallam nakakabtang kamo. Inagi kabtangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya, asbahtum innakum asbahtum sa bunnal to din kamo yan hamasana. Himasaniw yan innakum asbahtum fi zamanin kasirun pukaha. In kamo yan law niya yari kamu hamasa imasan ini mataud nakapagguru Quran iban hadis. Taud may nga hukuman. Kasirun mu'tu iwan mataud mang dirihil. So makaingat hukuman. Makaingat sinatulan. So mataud mang dirihil. Iwan lang nayaray ka Muhammad kalilun khutaba. Tiyo-tiyo day maghutba. Sabab tiyo-tiyo pinutbaan. Tiniya sarang-sarang. Kasirun mo to mataw din mangdirihin. Sabab mataw din to maingat sin dayaw sin mangdirihin. Wa kalilun sa ilo. Tiyo-tiyo da in mga ngayo. Nalaw na inmasayan bihan yung kahalan niya. Al-amalu afdalu wa ahsanu indakum. In marayaw lang na hamasaniyan pagkabihan, mataudin mangdirihil, mataud in may ngatukuman na al-amalu afdal. In hinang in aksyon, in kagunahan, pataurunin ninang. Wal ilmu khairun. In ilmu, masira siya marayaw. Sa in labin dayaw, amo na in magpatawd sininang. Ang panabiyata na sa si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sayati alan nas, ibansung law narumatong hamano siya, mabalis katin nakaunayad do. In nakauna, mataw din mga tukuman, ininid, wasayati alan nas, dumatong hamano siya, jamanun, in waktu, kalilun pukaha. Timiyo tiyo in imingat, timiyo tiyo in maggura-kurani ban hadis. Unisin tumawd. Wa kasirun khutaba. Tumawd din magutba. In kanila, timawd din pukaha, tiyo ti magutba. Sabab di kagunahan mataod. Sarang-sarang da. Ampain lang na masayan dumatong, timiyo ti maingat hukuman, mingat sing Quran iban sinabing, tumaw di magutba. Tadi may nga tukuman. Nah. Kasirun sa ino. Tumaw di mga ngayo.
tiyo da kalilun mu'tu. Tiyo din mang dirihil. Namo na tuan masa na to ini. Unin ay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin sabda sin junjungan bang mabiyahin waktu. Tiyo makay nga tukuman. Tumao din mag hukutba. Tiyo mang dirihil. Matao din mga ngayo. Unin kagunahan dunhan. In kagunahan dunhan. Patauro ng panuntutil mo. Amo na tuan masa na to ini. Himpias pasan sin tao biyaw ilmu na kabayaan sin Allah Ta'ala sa wala nila piyag-ibadatin ilmu nila. Ayun pa sin university area sa Buangan, magtara din estudyante amastang, sa ato rin pagpangadyo pag-agama. Tuan, hihing lawing guru, hihing lawing murid, lilis waning guru, lilis waning murid. Astagfirullah. Yung university ara sa Buangan, ibanus. Magganap na sabi ni university, sabab, ilmu, impiangat di sintaw. Bang sadya siyangunan nila ilmu, kabayaan sin Allah Ta'ala, tina ilmu pag-agama, kita niyo ni masan niya. Bukunin makna niya mga di, ang pakaw mahinang taurakula, bukun, ang pakaw makakurik sin pag-agama mo, ang pamu kakaingatan kurik kayaw ning kakainang mo yaon. Papagtagubon siya mga tuhan. Yari kita niyo hamasa, imasa na to ni amin masa, subay patauro ning pagguru ha Quran iban hadis. Sabab, timaod din tao hutbaan. Timaod din siya maghutba. Sa tiyo-tintaw maingat hukuman. Tiyo-tintaw na kaingat sinatulan, sin Quran iban sin hadis. Bang timiyo-tiyo, intaw, iningat sin wanyan, tiniyama tao din sumulang. Namisan na matao din hinanga pangatod mo kabayaan sintuan bang wala imamuhatulan. Biya nasin di matuha masa na to ini. Aturayan tuan. Tay mangud kalasahan. Haup waktu na to dia dunya. In waktu na to dia dunya pialaway sa jakitan niyo si mahasut si mahatinggi. Na pagkainin niya mo tim masabihin in dagbus niya, magkampin kita niyo mga tuan. Hingkain na to mangampin, hiweta na to, hana kapo na to, magguro kita niyo, ha original guro. Amo na yung Quran, iban sinabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maita, indayaw sinumalop sinilmo, yari na isabiyay tadi. Dahil ka Nabi Darda radiyallahu an. Intao iningat sin ilmo, iwan sin nagpaingat sin ilmo, awan dumo akan nila. Yadu lahum, man fis samawati wa man fil ard. Juruhan si malaikat. Dumo apa kaning katan yari pitong lapis langit, pitong lapis lupa, iwan sila uluman. Tayo manguda ka magkakunahan kita ni biyad to. Dumua akan nila, man fis samawati wa man fil ard. Kansiyo yan, aming piyagguruhan niya. In Quran, mahamul niya, iwan sinadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno pa mga tuan, hindi mo akan niya, pagpakuyag sa inyo. Ista mga tuan, inista yung narakat yung duwain taod niya. Ilang mo may taduara. Nasabab dua klase ra. Ista dakula, iwan ista sibi-sibi. Dumua akatan, hataunanon tutil mo. Hatau piyagguruhan nin ilmu. Sabab budget niya,
napaka-imbajit pakabayaan sin Allah Ta'ala. Ay niya rin ababaw sin dunya ini, nagkahalo yung bukas. Budget sin tao katantan, nahalo. Na, inabangin apabila nista yaon, nakaunsin, piyag-budgetan kaniya, dumo atuan. Napila din nista, hinakaun mo. Manginista yan din mo, akay mo simuk na. Sa kawatuan, dumo akan niya. Wala niya pa nakakaun, wala pa natahay, wala pa na adobo, wala pa nararangdang, yaon pahalawang sindarat, ista dakula, iwan ista sini, uno yan, darat sa dyan hindi halawd sa buwangan, iwan halawd sa bukon, katan sinista halawd. Hangkantay mangud na muhakam Islam, bang kawri kukan simbihan dagbus, di ko nakahatihan, bang unupay ni kakug mo. Pagpakuyag na ang sintuhan, bukod na pagpakuyag sintao, pagpakuyag na sinallahu ta'ala, haipon niya, magguru, hailmu, piyara niya mari, hakanabihan ni ba nakarasulan. Pula-pula mo, ista dakula, dumo akan niya. Sa yung problema yung atong sinto, biya di ba lang nindo asin, ista ini ka, kung ba yung lapal niya ini, di nakagunahan nga itong mga dito. Yung kagunahan, sadya piya ingat kay mo, rumo akay mo. Di mo na tambusaan. Nung mo ista yarin tambusa mo, yarin parakay mo, bukon na. Hasabab sadya simpiyag guruhan mo. In original guru, duaahan ka si malaika. Duaahan ka si nista alawon. Duwaing panyari agin lupaan. Aturatuan indayaw sin bunga sin pag-iman. Amunin ialop sin mga sila. Na. Nalong mo. Ang paista yariha. Buko na ragat. Hatawi gaunda. Dumo arakay mo sambil tilapia yaw. Katayan sinista. Bastangan niya ista. Sanista amin babakan niya. Malaggo intiyan niya. Sibi-sibi din baran niya. No yun, dumuarag kayo. Oh. Pagpakuyag sinjantong mo. Bang manin ilmu sinallahu ta'ala rin mo kalupa namin ilmu hindo at panagnaan manusia hiyapo taniw Adam. Kay mamuda kami Islam. Istaharakat. Di murua kay. Duahan ka. Ista yari tuwi gagin ba? Bang aun pa. Dumuwa arakay mo. Bang mayan sadya kumuyag kaw umalup sing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ingkatani ni advantage kay muri kagunahan sinisiw-siw. Na amo yad tutay manghud na mo. Nahuno pende takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aparkala yan. Di mo anak kayo ng malaikat. Di mo anak kayo ng katumbu-tumbuhan. Di mo anak kayo ng kaista-istaan. Uno pa. Ipapahati ka to. Ingkatan kanabihan iwan karasulan. Piyakari sinallahu ta'ala. Pababaw singgumi. Way nagdabajit. Way pagkaon. Way pag-inom. Way piyarasin. Way katantan. Hindi tayad to. Sa babakon kakunahan sin tao. Dahan sin. Bukol kagunahan sintaurahan pagkaun yan yung pagkaun piyaw na asal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya yung kagunahan nila hinduan sin ilmu. Dahil nga sabab yan, indayaw sin ilmu ni. Bihaitaan kita niyo sin Allah ta'ala, ingkanabihan. Wala sila, piyara sin Tuhan sin, bulawan huway. Lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Innama warrasulin ilmu tuwanin piyara marikatu nasung kalupahan sin umat ini ilmu kuno sin tauna sin ilmu sin Allah Ta'ala yaun akara sa ding kabayaan sin Tuhan ilmu na san sin Tuhan. Na
kanabihan iwan karasulan ninapusan junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala piara sintuhan sin mainkan magkaunanin tao makatay ngadto. Kakausan sin Allah Ta'ala hinangun bulawanin kabatu-batuhan niya undublon kakausan. Sa maita wala piarain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukun pagkaunin dia, bukun pag-inom. Sabab, yaw nasal. Sa ingkakunahan, alupun nila sadya, inatulan kawayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Biasim masanatuin. Balawi-lawihan ng pagkaon, balawi-lawihan ng pag-inom, balawi-lawihan ng katantaan, sa inakulang sadya atulan deng hadarat sin mahasud si mahatinggi. Nah, sabab sin ilmu, unim biyata sin. Yung kimugdan dalaw niya, nagtag-ipon patuhan. Amo rin tao, nagguru, piyagguruhan ng Quran iwan hadis. Imapuas di nga, wala kimugdan. Malayin ka, nagtatag-ipon sila pa Allah Ta'ala. Palman si mahasud si mahatinggi, innama yakhshallah. Tanto tuod, mana sintantuan na ruwain sila rin ni. Ing kimugdan nagtag-ipon pa Allah Ta'ala, amuraim mga sila piyagguruhan nila. Nainway. Nag-ibadat sila, amo na makamulakan nila daw susung. May tayad tumakamulakan nila sabab wala duhunin atulan kabayaan sinallahu ta'ala. Amin papagguruhan kanila piyara hakanabihan iban karasulan ing kita niyo hinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yan tayo manghud. Na sali dahil problema singkatan kanabihan iban karasulan dahil nga panagnaan sambil pakay napusan. Doon harwa parakala. Limuag na rin harwa parakala. Hika isa jahalatun nas, kaawam si manusia. Na uno ni kaig sing kaawam yan, maun sila pa ilmu amin papagguruhan kanila. Ini karwa al-gurur. Katitipuhan. Natipuy manusia sing parakala pag dunya ini. Unin nakatipu kanila. Bijam il-mablag, bijam il-mal. Natipoy manusia yariha dunya magdaya, mabaya magdaya. Indayahan-dayahan na maba pa magparaya tuod. Miskin ibang kamiskin niya maba si magdaya. Natipo sim parakala pag dunya. Bang siya nakapaggururo na ini. Di siya matipo. May ta. Sabab aun, paghatihan niya ban sinagdakan niya. Turatuan yung kalingukan niya. Sabab kaya kahagad niya, biyay-baytaan siya sintuhan niya, Rabbul Alamin. Ya ayyuhallazina amanu. Mga kamubar iman. Yung panagnan ayat, tiyag sinallahu ta'aling katahan manusia. Wala taghurrannakumul hayatud dunya. Ayaw kamu tuod. Matipo sim parakala yariya dunya ini. Dahil nga sa rabiyan ng mga tao ahlunin, way sila natipo. Inagi nila, way lakum. Mayta kamu nabihan, sawabullahi khairun. Impamong si mga tao maingat, wakala alladhina utul ilma. Impamong si mga sila, kaya pagguruhan nila yung Quran iwan hadis, amin wala sila natipusin pagpatauran sin pagpatauran gulalan, wakalu wailakum. Mayta kamon nabihan, amuyanin unhon niyo. Sinwayan kapusan kapaidahan, sawabullahi khairun.
Immarayaw amin tutong basan sinallahu ta'ala. Immarayaw amin magad kita kabayaan sinallahu ta'ala. Sawabullahi khairun liman amana wa amila saliha. Buko na mo aning marayaw. Buko na mo yan marayaw. Amin natipukaw sim pagpatauran sin. Natipukaw sim magpatauran gulalan. Pag-amahan mo yung tawsaw kat kawri magulal. Di ko makatugang karumang kadlaw. May tayad tula siya buting gulalan ko yadto. Buko na mo aning marayaw. Aturay piraon. Atas piyag pariding gulalan ka niya. Di man ma-recognize sa wayroon cellphone, wayroon TV, wayroon laptop, wayroon katantan. Nagpari din masusog. Bangman kakitaan karunguan sintawin siya matawad bulawan, matawad pangalta, na sambil pa biyahon tuan, bangaon pa, yawon sila tutun sin lupa. Na impamung simbar iman, huway lakum. Impamung sim mga tao kimugdan ng piyagguruhan, ay kamu matipusin yan. Sawabullahi khairun. Intutong basan magad kawakabayaan sintuhan. Yaman panggi lamayan saying masarap da. Yaman panggi hiruis mo pakiukot lahing sa panlahing masarap da. Dahing sing kumaun lason. Dahing sing kumawa simbukon kaniya magbayad pa siya adlaw susungon. Turayan tuan. Sawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Immarayaw rin di hadun niya. Amo na yung makada kabayaan sin Allah Ta'ala. Hindi ning kakad mo kabayaan sin Allah Ta'ala, hindi mo pagguruhanin original guru. Bariman, bungasin iman niya, piyagguruhan niya. Na, yan mga tuhan. Na. Jari, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, masira kita niyo piya kukuyag. Sabab makakuyag. Mayantari makakuyag. Sininsungon mo sulka. Indun niya initay kuran katantan. Hibinin kakaya-kayaan dihay mo. Na. Uno pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manay kuda kureng kaniyo. Wairay pusaka ko kaniyo. Waira sin, waira lupa, waira building. Sa unin binin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Binin na kato taniw katantan. Bukun na binin na tao Makkah, bukun na tao Madina, bukun na Ahlul Bait sa katan na. Uno, ipamin ko na kaniyo. Magkasanyangan kamo dunya iwan adlaw akhirat. Uno bayad to. Amin bulawan na buduhod. Amin way panakakaliyaon. Sabab bulawan niya un. Maubos din bulawan na dunya ini yung pimbulawan nila. Amo bahayaon bukon. Taraktu fikum. Pagbin ko na kanyo katantan, wala niya biyay, taywin ko na anak ko kanais, kan Fatima, bukon. Hibin ko na kan aliyawangan ko bukon. Sa taraktu fikum, ipagbin ko na kanyo. Sakop kita niyo. Inipagbin ko ini kanyo, sa lugay niyo wagbugan, sa lugay niyo ingaton. Ang pawagbugan niyo, lan tadillu. Di kamu malawng. Iwan di da kamu maglawng. Iwan di da kamu maglawng-lawng. Lan tadillu ba'di abada. Di kamu malawng. Di kamu maglawng-lawng. Iwan di da kamu manglawng. Sa lugay niyo ini piyagguguruhan. Sa lugay niyo ini biyabagbukan. Nauno yan. Kitab Allah. Kasalaksa na riyong singkatan. Sa nakulang kita niyo pamaubog sin jantung. Kitab Allah wa sunnating. Amo na yung kalam sin Allah Ta'ala iwan sinadis. Haray nga sabyad do. Hisiw nanadjihay ni. Yatlo na kitab Allah. Bago mo singaton nila inukuman niya yan.
na mga tuan, garanti ka to sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pamahalayak ko ipon ko ini, hadarat ko. Sila'y nintaw marayaw, yari hababaw singgumi, iwan sila'y nintaw, limag sindan harap pasulga, baitaan ko sila sin signal. Na mataod tuan, mataod tao mawaya pasulga, sa di makakuan, di kayo nga tanin signal. Ang pabukumbiasin signal di, ang pabukumbiasin aruri, bukon. Doon na to kayo nga tanin signal. Halawm sing Quran, mahamulya. Iwan sin hadis, hinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na yan mga tuan, na mapuas dinghan, uno pindi ay tak sintuhan tani Rabbul Alamin. Hasuratu Fatir. Palman si mahatinggi, la yastawil a'ma wal basir. Nati. Niapihan sin Allah Ta'ala, panapihan ka to. Sindi tuod magsaliin dua ini. Uno dua rin magsali yan. Makakita. Iwan sindi makakita. Hati niya bulat. Iwan simbuta. Bangaon nagbay talaw nasali da makakita. Na nagkangi. Nagkakangi ina mo inakal niya yan. Maap da kumat. Tuhanin nagbayta. Di magsali. In makakita iwan sindi. Uno yan yung comparison yan. Di magsali imbar iman, iwan simbukun bar iman. Di magsali in kafir, iwan si muslim. Uno pa. Di magsali in imingat, iwan sindi makaingat. Pagkari magsali na magulo na kao. Uno ninangon mo. Hinangan na tuan. In ilmu hindu kay musintuhan. Ari na maambatin panyap. Sinikabatok mo mon po original. In signal atas ko. Hindi na maambatin antina. Yaturig na mo ito. Mangduaro ni antina. Susungon in tiap-tiap bayaw ng antina nila. Sa antina sinta upatao. In antina sintaw pa nagpapanjari ka niya, blackout ka ta. Main kan, di yung magka-blackout. Yung Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta kato taniw hadis, alaikum bi qiyamil layl fa innaha da'bu salihin min qablikum. Qiyamul layl, pagsambahayan kamo doon. Pagtahajud kamo doon. Biyahon yung pagtahajud sintaw laptop nila, malisag to makatugin muslim. Pagtahajuran nila, yung qiyamul layl nila bukon magsambahayan. Magtumbok-tumbok madtuwihan. Magkita sin kapataan sin katawhat adunya ini. Amin beta sin nabi nila, pag ibadat kamo sin doon magtahajud, bukon na magtahajud. Bukon na qiyamul layl. Magtumbok na sadya. Magambang pag-aramin tiumbukan na mo yadto. Timap pasing karayawan. Na may tayadto no, alaykum bikiyamul layl, kaya na in kiyamul layl yan, sipat hinang marayaw si mga umat na kaunaring kanyo, papasinguran sin junjungan tanong Rasul. May ta, kurbatan ilallah, wa kurbatan ila rabbikum, hika-close niyo patuhan niyo. Intuhan niyo, close ka niyo. Sa kamura kuman, close na kamo patuhan niyo. Masuok na kamo patuhan niyo. Sa kaliingat ta sa jentuhan tayan. Inagi si mga tao, masuok na lang namin itom-itom, paputi-puti, si amin yung namatayaon, itudlo pa. Lawin suok. Nain ikaw. Amin ikaw isa. Pag kamu kaya ingatan na yung suok, sintuhan mo mong kayo. Nain ikaw, yadinin layo mo. Ingatan na indistan layo. Bang biadiin. Ampa mo kay ingatan ni suok mo. Pag sa kalituan, ingat niya din suok, wala niya ingatin layo. Dahil sabihan, di siya kumugdan. Nayong kugdan, tuwa namin yan. Alaykum bikayamil layl. Hibata iwan himaas.
Nabiyaon tuan, lisag to, matugin na nakaputan niyo, bukon nagtahadyod, bukon nagsambahayang, sa gawa, nagkita sing kapatta-pattaan si mahadya na hadun niya ini. Alalaw na yung lupa niya 19 pilayad to, bata-bata patuwi. Pag kita na simpatta niya biyaon, nga dagbos maas na. Puti na yung pungot, puti na yung buhok, ungas na, katantan, duway nga long niya. Na amin da busalihin, amin sifat, pangadatan hinang si mga tao papasinguran. Way, may tayad to, wala doon ka niya yung guru, original. Dahil nga sababian mga tuan, bukon niya to, bisara ko niya to, ba't di manjari. Gaman na, sabay na to pagtuyuan, sababian na. Magtumbok na kuman ko, kakitaan mo na lang, muyaring kabayaan sintuhan basaw na to. Yarin atulan kabayaan sintuhan. Na, parahan matupakaiban na. La yastawil a'ma wal basir. Imagsali, imakakita, iwan sindi. Napapag-apa sa imbuta, iwan sin makakita. Hisim makauna. Nalaw mo, makauna yan ang makita. Bukon. Makauna yan ang imbuta. Makauna mo. Makauna humantak siya. Bukon siya makauna madtupag kasi ng bulang buok. Makauna siya humantak. Magkalawligad siya. Sabab hindi siya makaingat dumakan, hindi siya makita. Nabiya daha nintauri magpagguruhan na yun. Ini, hawhantak yung pikilan niya. Dugtul mang dugtul yung pikilan niya. Larak ng larakin uno niya. Biyahanin sa kaula-ulan niya mga tuwan. Ingka piriwan si Muslim. In Muslim hatulin hinang niya, sabab aun atulan ni akaran niya, in kafir way, sabab tali nila sadya. La yastawil a'ma wal basir. Wala zulumat wala nur. Damit kaya hindi day siya magsali. Intigidlum iwan sin sahaya. Aturayan mga tuhan. Iman da sayan. Di magsali ing kasabundalan ni Vansin kabatilan. Na, tangkis ka rin ang kabatilan. Ikaw rin ang katigidluman. Sa wabing Quran, piyara kay mo sintuhan mo, hiyatod maun kay mo sinabi mo, litukhrijan nasa minadh-dhulumati lan-nur. Ampakaw makaig di nga katigidluman, harap maun pakasawahan. Sahayaring Allah Ta'ala. Yung sahayahin ang sintaw yan, na jukup-jukupan na kita niyo. Ilaw pula, ilaw wadung, ilaw magsinagyan na. Sa magkarunahan kita niyo, ilaw original, ding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabang na to di pagguruhanin original guru. Aturayan mga tuwan. Na, uno pa yung biyata sin Allah Ta'ala. La yastawil a'ma wal basir, wala dhulumat wala nur, wala dhillu wala al-harur. Di magsali, inhasilungan, iwan sinapaslangan. Uno yan tuan. Di magsali, intaw sulga, iwan sintaw nalka. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Di tuod magsali. Intaw isinalka, iwan sintaw isisulga. Intaw sulga yari pa dunya, masanyang. Sa baboy pagsusahan niya. Uy, kasusahan niya. Imbari imam, bang datungan sing kakuyakan, magsukur pa Tuhan. Bang datungan sing kasusahan, magsabar. In resulta sinduayad, tupaka na khairan lahu. Imbukon bar iman, maggantong. Kunalong na madahing kasusahan ko yan. Imbar iman uyum katawara. Di mo katilasan. Sabab piyag kakahagaran nila. Impakadaran para tungun si mahatso si mahatinggi. Dahil nga sabab ito nagresulta pamarayaw karwarwa. Nari tuan magsali. Inha silungan. Iwan sin hapaslangan. Imaksud yan di magsali intaw sulga. Iwan sin tao nalka. Na sumunod na ayat, wala yastawil amwat, al-ahya wal amwat. Di tuod magsali, im mga patay, im mga buhi, iwan simpatay.
Nari magsali makasud pasulga. Di makasud panalga. Di magsali inta ubuhi sa patay na tay niya. Iwan sinta ubuhi, buhi iwan sinatay niya buhi. Di. Naon ta ubuhi siya, say natay niya patay. Umay kadto na patay na tay niya. Ri tumay ma dayang hanag papanjari kaniya. Nain tau yan buhi siya buhi din atay niya, amo yan inatay bariman. Na murah-murahan mga tuan, patubtubon na mo dito yung pangadyan na to. Asal da na continue yung pangadyan na to. Uuhon na to inatay na to. Maun kita niyo, papagguro, hino ka to tanyo. Si Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil nga Tuhan niya, ang pakita niyo magkasanyangan diha dunya, sambil pa adlaw akhirat, نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, yadto na in pangadyan lang tasin kita bunga sin pag-iman. Alhamdulillah, kaluha waktu yan mataod na in napuso sin kita niyo rin ang mga bunga yadto insyaallah. Amoy in mahinang nato nan dahil di hadunya ini sampay pa adlaw gana-gana insyaallah ta'ala. Muna-muna hari pa kami ni mga makatuklas sa waktu ini pasampay na muna in kasilasa maun pa ini kata ni maalop ka mo ha waktu ini hauno na binaybayan nakabutang dahil hindi naman ha lauman sing kita niyo halupa sa buwangan sampay pa ini pakapuan long ta madto patawi-tawi to palupa sug pabasilan damikyan din dia katilingkal sin hula na to Pilipinas sabab na biya na sin agi na nag-ukab yung mga katawtay manghuran na mga hula ini Bisaya yaon ha Bisaya siyaon sambil madto paluson yadto. Alhamdulillah damikyan aming mga yadto sila hagwa hula labi-labi na hula Arab yung mga sila damikyan amoin yan timututog lang ta imikita sin kahalan sin kita niyo. Alhamdulillah in kami magpasampay sin kasila sa maun kaniyo maripa Malaysia, Indonesia, maripa Brunei damikyan na salam do aray sab kaniyo katantan na in kami damikyan hakahinapusan katan sin kakuruhan amoin nagdirihil pangadjian din salam doa akan yung katantan damikyan day sab sinula pa nakaririhil murah-murahan kakitaan sing kita ni Rendi insyaallah ta'ala ha ini majlis ini na insyaallah ta'ala kalau susungon ini ito na dahil dito mga katawtan manghuran ibalik ko pa ko na ito magbalik in biya mga magkhatam sin pangadjian sing kita ni haruman yan amoy na supaya sugpat in barakat dahil nga aming pagtagna niya kain ito na siya ay maghatam ibandua akato tanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala fal yatafaddal sayyid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arhamna wa atina wa'fu anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana nas'aluka sihhatan fi imanina wa imanan fi husni khuluqina wa najahan yatba'u fala wa rahmatan minka wa ridwana ya rabbal alamin. Allahumma arhamna Allahumma rabbana nas'aluka lisanan jakira wa qalban khasi'a wa rizqan wasi'a wa amalan tayyiban maqbula ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin.
wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.